पाउ पिजरी नोंग लेप्तना चूबदगी मफम कयादा इचाव के अवाब मायोक नरे मणिपुर सरकार प्राइवेट स्कूल यावना सरकार के लोशंग अमदी स्कूल सिंग नसी सुटी लाउथोखरे अमदी इसिंग इचाव के अवाब तारब सिंग येंगलगा मणिपुर सरकार ने इम्फाल वेस्ट रिलीफ कैंप 19 अमदी कियांगैदा रिलीफ कैंप अनि हांगदोखरे खुरमजरी मिदेंग ताबिरिब सिंह बुतारामना उसरी पाव संदोकना पिजरी हंदक नुमित निनी की ममांगदगी मणिपुर की मफम कयादा नोंग लेप्तना चुरकपना मियामना इसिंग इचावगे अवाब मायोक नरे अमरोमदा मियामना इसिंग इचावगे अवाब मायोक नरिबा सिगी येंगलगा मणिपुर सरकार नंगसी मणिपुर की सरकार की लोशंग सिंह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिंह कॉर्पोरेशन सिंह अमदी ऑटोनोमस बॉडी सिंह यावना गवर्नमेंट अमदी लनाईगी मही लोशंग सिंह सुटी लाउथोखरे सुटी लाउथोकपा सिदा एसेंशियल सर्विस सिंह पुलिस डिपार्टमेंट फायर सर्विस वाटर रिसोर्सेस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट हॉस्पिटल सिंह रेवेन्यू डिपार्टमेंट PWD PHED म्युनिसिपालिटी सिंह अमदी डेप्यूटी कमिश्नर सिंह लोइनाना SDO सिंहदी कौंसिल लोई महुसागुम मथौ तौगनी हाइना अंडर सेक्रेटरी GAD नथोकपा ऑर्डर अमना खंगहल्ली अमरोमदा इसिंग इचाव की अवाब मायोक नरीब सिंगी खुदक की ओइना मतेंग पांगननबा अवाब तारब सिंगी येंगलगा मणिपुर सरकार ने इम्फाल वेस्ट रिलीफ कैंप 19 अमदी कियांगैदा रिलीफ कैंप अनि हांगदोखरे इम्फाल वेस्ट की ओइना उरिपोक तरुक सगोलबंद अनि लमसांग तरुक सेकमाइदा अनि थांगोइबंद अनि अमसुंग पातसोइदा अमनी हाइरी मणिपुर पुलिस पर्सोनेल सिंगना इचावना अवा अना तारब सिंगी मतेंग पांगदुना मखोइबु साफगदबा मफम सिंगदा पुथोकपगी थबकसु सथरी हाइरी इसिंग इचाउना मरम ओइदुना पैलेस कंपाउंड लेबा ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल की कम्प्लेक्सु इसिंग थुमजिन खिबना मरम ओइदुना ngasi अयुक्तगी हौना रेडियो की प्रोग्राम संदोकपत लेपखरे कम्प्लेक्स असिद इसिंग थुमजिन बदगी थेंगनरिबु खुदोंग सादबा सि हेक थोखिबगा महौसागुम प्रोग्राम संदोकनी हाइरी अमरोमदा इसिंग इचाउना अवाब मायोक नरिबा मफम सिंह ISTV न्यूज न हौजे हौजे तोंगान तोंगान मफम सिंह चतुना यंगसिलुबदा इम्फाल ईस्ट की मनुंग सनबा पैलेस कंपाउंड की अकोइबगी मफम सिंह भाग्य चंद्र ओपन एयर थिएटर की चंगफम इसिंग थुमजिले लंबीदा तुरेलगुमना इसिंग चेले चेकोन दलैबा किंग्सवे इंग्लिश स्कूल मयादा फिट निम्फू रोम सांग इम्फाल टूरेल के तोरबान कायबदगी इम्फाल ईस्ट की मफम क्या इसिंग थुमजिनख्रे लंबी चथोक चसिन द साउना खुदोंग सादबा मायोकनरे हौजिक फाउबगी दि मरी लेनबा सिंग इसिंग थिंगनबगी थबक लोखट्री लेप्तने इसिंग कायदुना चेंसिलकपा असिना चेकोन पैलेस कंपाउंड नोंमैबुंग वांखै अयांगपली रोड न चिंगबा मफम सिंग तपना तपना इसिंग थुमजिलकली हिरामस्तिगी मतंगदा आइखोगी पाउमी रिचर्ड न मफम अदुदा पिरकपा रिपोर्ट न्यूज पेपरली किंग्सवे इंग्लिश स्कूल की मनामतदनी अगर लेजरीब मफम येता अखोगी मीटर चामग यांखैमुक चलगा मफम सिदनी ngasi नुमिदां पुंग 3 रोम ताब मतमदा इम्फाल तुरेल सि 19 रोम साना कायरकपदगी ngasi इम्फाल ईस्ट की मरोइबा मफम कया अमा इसिंग थिंजल लेइबसे मसिगी मफम सिदनी हाइरो मफम सिदा इसिंग कायरकपसिना मरम ओइरगा यामना मरुओइबा ऑब्स्टैकल अखोगी लेइबा अखोगी DGP अदगी MLA विश्वजीत अमदी अतै मसक नाम मी कया अमा लेइबा कॉलोनी से तुम में अदुई मथकता युम यांगलेन फावा इसिंग हाइजनबगी फिरोम में हौजिसु तुरेलगी इमाइना हौजिक लेइबा मी तारिबा मफम सिंसिदगी तोंगगा लेइबा मरमना लेप्तने इसिंग से पासलगा चंचलनी खुदकी ओइना दिखावदा IMCD डिपार्टमेंट की माइकेदगी ऑफिशियल खरा लाखो उरगसु हौजिक फावबगी ओइना मफम जी खुदकतगी वाटुकिंग थिंगना कोतना तौबगी फिरोम मिदे अदुगा लोइना अखोई थिंगनबगी दमा मी खरा लाखवा अमदी वा चताइने थिंगबा खरा पुसिलना हौजिक फावदा थिंगबा ngambagi फिरोम सु लेते अदुगा थिंगबा खोंबगी फिरोम सु लेते अदुना हाइनो मफम सिना लेप्तना सिंग तौरक तारगदी खुदक थिंगनबा तौरक पाइखल होबा तारगदी इम्फाल ईस्ट की मफम कया अमा सबमर्ज तौगनी हाइबसिटी सिगी मफम जी हे उम मतम लेखिना खमंग ngami ISTV न्यूज की तमा प्रॉब्लम जगा रिटार रंजन न्यूज चेकोन इम्फाल ईस्ट कोंगबा उचेकोन की मफम सिंग द सुई सिंग जावबदगी मियामना अवाबा मायोकनरी
अमरोमदा नंबुल तुरेल की इसिंग की इमाई वांखलकपदगी तुरेल असी वार्निंग लेवल की वांगमदा लैख्रे मसिदगी पाथरकप इसिंग उरिपो की मफम अयाबद इसिंग थुमजिनख्रे फ्लाईओवर ब्रिज लांथोक लांसिन तौबदा खुदोंगचादबदगी नाकल अमा फाउना हंद्रे उरिपो की नंबुल तुरेल की माइकैरोमदगी पाथोरकपा इसिंग उरिपो कांगचुप रोड की मेन रोड की वांगमदा इसिंग चेलकपदगी नागमपाल सिंजुबुंग लैरक यावना मफम कयादा इसिंग थुमबदगी खुदोंगचादब कया मायोकनरख्रे रिम्स हॉस्पिटल तमना लाकपा अनाबा कया उरिपोक मचिंदा इसिंग थुमबना मरम ओइदुना लाकलिबा मियोइसिंग अतोप लंबीदगी चटनाबसु यावखे उरिपोक मचिंदा लैबा चैराप कोर्टसु इसिंग थुमजिनख्रे सगोलबन लंबी की सरुक खरा इसिंग पाथोकपदगी लंबी लांदुना इसिंग सेनबना मरम ओइदुना लंबी असिदा मियामना चथोक चसिन तौबदा चावना खुदोंगचादबा मायोकनरी नाकल अनिदा लंबी पाथोकतुना सेंथखिबा इसिंग अदुना तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा अमुक इसिंग थुमजिनबगी थबक चथरकली इम्फाल तुरेल की कियामगई मुस्लिम अवांग लोकोल अमदी कियामगई ओइनाम लोकोल की मफम अनिदा फिट 50 रोम तुरेल तोरबान कायरे मनाक नकपदा लैबा मफम सिंग साफगदब मफम सिंगदा होंदोकनख्रे तुरेल तोरबान कायरिबा मफम सिंगदा पुलिस पर्सोनेल कयाना तुरेल तोरबान थिंगबगी थबक लेकाय मियांग लोइना सथरी लिलोंग करामापादसु इम्फाल तुरेल तोरबान कायबदगी मियामना अवाबा मायोकनरे अमरोमदा नोंग असिना मरम ओइदुना थंगाल कैथेल पौना कैथेल अमदी बीटी रोड की मफम खरा इसिंग थुमजिनबदगी मियामना सथोक चसिन तौबदा खुदोंगचादबा मायोकनरे मरक सिदा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सिंह डीसी सिंह जून की तांग 15 फाउबदा नोंग चुबा याय हाइबा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वफम पल्लदुना सेक्शन थौरांग सिंह लौखटननबा खंगनख्रे मरक थतना अतेन ब्रेक अमतंग लौजरी बाबा क्वेक जोन की दी तता कॉलेज दी मम्मल सु मफम खुदिंग चमने यो सु मांगरो पिस्ता चलबनीना अदु सु मतकता सुपरलिंक फुटिंग की ऑफर मैम पीरिसिदी ताज इलेक्ट्रिक रन नु सिन बगुमना योति सिनबया दुदी सना की मुहुत यांगना सिनबया Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu karorpati oibiu. Masida sunatana lucky common price mayam amasu lejari. Adumgi manak nakpa store dagi fangbigani. Chabada hauraba haksang soktaba Bohagi mustard oil, the taste of Assam. Distributor oining basingna mobile number +91 75 78 007064. Guwahati da contact to birak yagani Bohagi mustard oil 2018 sida aina bahai 179 kilo mai ka ko CBYS PMT ki faculty sing ya jang mating pambi ji san pina jang mai ka ko ko ba ji ke de se aina BYS PMT coaching center sida bini ki mai ka ko credit ase aina BYS PMT da designing income and we are part of BYS PMT Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu May thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba June gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur
Movel Furniture Monsoon season gi oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da mega furniture sale shahada ni fu fawgi discount pizari asida natana modular kitchen khakta oina lebi ba matamda dining set ama pudol oina tamjari nasimuk lengsin biraksi Movel Furniture Quaketel near Imphal College Aptech Learning sahi kuntra and experience leba Mumbai Delhi Bangalore leba Aptech Center singa quality sa manana Imphal the professional coursing haibadi air hostess airport ground staff tourism management spoken English certified computer courses ne ekoi address Yakokol building Singjamri parking Imphal phone number 7085440528 Vinashya Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Vinashya Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matam da yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangki study material regular mock test suggestion na chingna sing yamna chanaki ISSLCE thagadava singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solak padagi producing attaba, hakchang choktarba, tumma chaba yaraktaba, khong hama numayaktaba singidamak, amatta nayaba upaidi, Jolib Syrup, amasu Jolib Capsule with Chanminis Nabio. Amukana taram nokcheri makhataba pau Nong leptana chubasna nambol kendrogi mafam kaya ising thumjin bagaloinana amadi tidim lambi pathoktuna ising sele Nambol singmangda meter nifurom sangna ising pathoktuna sele nambol lekai amadi maibongi lonaba mafam dasu meter chamarom lambi da ising pathoktuna chele Nambol turelgi imai lepa leitana wangkhalakli masina maram oiduna maibam kongkham nambol makha sabal lekai nambol awang khori lekai laiton zamgi mafam kaya ising thumjille Nong leptana churak pasna thawbal turelgi imai su leptana hengalakli turel asigi Mapan nakna leiba mafam kaya da ising pathokpa amadi ichum changlakpana ichaugi awaba mayok na bahaure ngarang numidang athengudagi hauraga ngasi ayuk phauba lekai miyam na masa masagi leijaba puthok ising ichau dagi ngakthok na bahonari kaibung mathak lekai da meter cha marom sangna lambi mathak ta ising zen badagi kaibunggi yumthong kaya ising thumjille thawbal gi lesang them phauduna satkadaba lambi da sauna apan bapire Thawbal sabal tongba konjil lekai mapada su ising pathoktuna chelam badagi kairaktuna sabal tongba mathaklom da leiriba yum kaya ising thumjin khre thawbal lesang them da su lesang them thong manakta ising pathorak padagi lesang them kaithel yauna ising thumjin khre lambi da gari satpa yakhidre thawbal haukha kiam sifai amadi moijing yauna ajai dorban nakna leiba mafam sing su ising thumjille sahi khudingi awaba mayok naraba mafam sing asida awaba thengnariba asi koknana bahana thabak paikhat pidababu pendaba phongdok narakti Nanti pura akhiran kalau saya pilih, jadi Amerika Selatan, nak lepas sekarang aku pilih, aduh loket ML ke saya pilih kayak itu memang macam apa panggil, yang nak tunam mari lepas di pamen nam, ni yang sengki dah kayak tu, para sih lepas loket sih lagi sih, kita macam panggil hai na, itu percaya kita kayak itu yang dia kayak tu, dia lebih sekir kita kayak itu yang mana. Thawbal wang matabada turelgi ising chensil lakpat thingnana ba Tata Dipper amana laibak haithanabu hotnaringaida torban namthakibadagi turelda Tata Dipper adu tasinkhre adubu asok apandi yahogdre Amaromda Imphal Ziri lambi gi leijangdagi sinam khulfawgi marakta National Highway gi lambi namthabadagi lambi satpa yadre Amaromda lamsang kendri gi manungda leiba haibong pokpi mamang laikai amadi maning laikai da ising ichaw mayok nare lamdam adomda leiba praja sing ising ichaw asina khudong sadaba kaya mayok na hairi Imphal East District ki manung sanba Khamen Lok turelgi imai hengalakpana lamboi khul mayai lekai da turelgi torban pathoktuna ising haidorakpadagi yum amadi mana masing thariba ingkholgi saruk sing ising thunjin khre lekai miyam ni ising thingbagi thabak satharaba su mai pakpa ngamdri kendrugi MLA gi meeting makhada Dolai Thabi Jilla Parishad member N Sana Tomana hakthengna satuna yengsin khre miyam gi apamagi matung ina sabsaba thabak paikhat kani haiki Masih aku na kanogi ising ichaw mari leina aku gi laipal lamna thing bagi thabak tok jeri mapam masih lamboi khul
अखोई लंबखुन खुलेनी माइगै सिगी खामेलों एरिया की इसिंग अचाउबा मयाम से मसिजिना फुजलक्तना अखोई ngasi yumje yumna कुंथा से इसिंग चेंदगी बादु हौजिसे अखोन मफम अमदा पादगी दे खिदंग दि हंदरे लोनेना हौजि अप टू हेड ngasi फत्री बौदा मयाम की सैटिस्फाई ओइद्रि बौदा अखोई थबक से कंटिन्यूअसली तौजगनि हाइना आई मियाम मौंदा थोंगसे Sagolban Constituency Progressive Committee na sinduna Sagolban Constituency ki manungda leiba handak board amadi council na lauba amadi CBSE na lauba class 10 amasung 12 ki parikha da mark wang na fangba mahiroi sing amadi sana khonabada makok thonglakpa singbu okpagi thorom ama pangthokre thorom adu da Sagolban Kendra gi MLA RK Imo Kohasem gi Hana chairman oiramba Arambam Santos Imphal College ki professor oiramba Lorembang Kamakhya amadi Hana gi director education U Dr K Nabasandra na athoi mithunglen sing oike thorom adu mari leina tongan tongan ba school singi mark wang na fangba mahiroi sing da citation amadi memento pi duna ikai khomnaba utke ngasigi mahiroi sing bu okpagi thorom adu da waheng bam lekai da leiba asem manglem na mahaki leikhijraba apokpa chawba amadi apokpi ibemhal gi mingda Sagolban Kendra gi oina class 10 amadi 12 ta mark khwaidagi wang na fangba mahiroi sing da sel gi mana pi duna ikai khomnaba utke thorom adu da chief guest oikiba MLA RK Imona mahiroi sing na mai pakpa mi ama oige hairabadi khonaba kanba amadi thaksi khasi leiba darkar oi mama mapa oiba sing na sumacha sing na pamliba lambi adu khangdok piraga mana pamba lambi da chathallabadi mai pakpa mi ama oiba ngamgani haina phongdokhe amaromda handak nongmani ni asida nongma nong leptana chubana Nambul Turilgi imai ka hena wangkhalakpatagi Sagolban Kendra gi manungda ising ichaw mayok nariba asi khara makhai koknana ba Sagolban Kendra gi mafam ahum mari da ising ichaw na awawa nanglaba singna leinana ba relief camp hanglagani phongdokhi Korau Yungkai Private Limited na sinduna ngasi Hotel Imphal gi Class 6 Sangai Hall da nongmagi oiba workshop for directors of startup companies haibasida pangthokre thoromadu da tongan ba mafam da leiba startup company gi mioi singna saruk yakhi thoromasi corporate compliances and roles and responsibilities of directors haibasida resource person Bedazit Singh Okram amadi Vaibhav Gargana wangangki second session the importance of tax compliances emerging economy haibasida CA Manoj Dixit amadi Bedazit Singh Okram na resource person oina wangangki thoromasi karigidamakta pangthoklibano haibagi matangda Korau Yungkai Private Limited ki chairman cum Managing Director M. Korau Hanbana Fongdorakpada Manipur government amadi India government na tongan ba scheme kaya paikhalakliba asi companies sing na khudongchaba lohongna ba aikhoi punna hotnaminasi handak lengak asina startup companies sing chawkhatna ba honarakliba asi aikhoi punna khudongchaba lomina hausi haina phongdokhi ni singi director gi oiba sigum sinjariba workshop asi Manipur da hogalakliba startup companies sing asigi director sing sina matau karamna company ma chalaigani aduga company asi Salairo matungda kari compliancing haibadi tawdawe adaba company sing asina koigi filing tawba adu loina company gi auditing loina tongan ba tax ka mai lena bai su sing asida koigi director sing na khangbasi watpa marama oibana koigi hogolagi ba company sing asibu mateng pangjana bagi damakta koina workshop asi director sing gi khalaga sinjabani National Association of Fishermen Manipur State Unit Imphal na Ministry of Donor Northeastern Council Secretariat Silongi sponsor Makhada Sustainable Development Water Pollution Environment Change Ecosystem haiba hiramda nongmagi oiba seminar ama thangagi manung sanba khodak mayai laikai mandapta pangthokre Integrated Approach of Loktak Lake Manipur haiba thimda pangthokpa thoromadu da Bisnupur gi ADM and Gozendra Singh Kha Thinungai Jila Parishad member o Ibo Chaubi Environmentalist RK Ranjan yauna mioikyana saruk yakhi RK Ranjan na haikibada NHPC lakhibadagi nongmagi Loktak Pat ki fibam sokchilakli NHPC laibagi wahan thok leitre haiki madugi awaba ashoiba duda tholok thodok sing ado madugi saitheng sing ado ningasi aikoi ayamana theknori bo pamse madu hokre kaido budai hokri bano haibado aikoi hangatna yengbagi tangai padaba lei ngasi Manipur na sauthokchariba malemda Manipur gu masak taiba masagi culture mayam ase asigumba part asigi akoibadagi part asina itil piraga thokkiba ngakone adu robodi prithibigi oiba pot ama masida mafam aduda leiriba aikoigi kananabani aidana lokhalakpa chakhot thorang ado maduna akaiba pirak taragadi madugi achauba sekheng ado Lebak asigi praja sing phami haibasigi dawta de koina nainari
थासिगी तांग तारा निपान पांगथोकदौरिबा दि ग्रेट जून अपराइजिंग डे अमदि यूनिटी डे गी थौरंगी मांगोइनना ngasi फिल्म फोरम मणिपुरना अथौबा अथौबी सिंगना याताखिबा केक्रुपाता फिल्म फोरम गी थौमी सिंगना लमतु सेंबगी थौरम अमा पांगथोखरे लोशिलपदा मरुइबा पाव अमुकने पिजरी नोंग लेप्तना चुबदगी मफम कयादा इचाउगी अवाबा मायोकनरे मणिपुर सरकारना प्राइवेट स्कूल यावना सरकारगी लोइसंग अमदि स्कूल सिंग असि सुति लाउथोखरे अमदि इसिंग इचाउगी अवाबा तारब सिंग येंगलगा मणिपुर सरकारना इम्फाल वेस्ट रिलीफ कैंप 14 अमदि कियांगैदा रिलीफ कैंप अनि हांगदोखरे मिरंग ताबिरिबा सिंगबु अमुकना खुरुमजरी